Yes, reka nongere mbasuhuze bahikaze mwese tubana no kuri Ibakwe Media TV. Nge ndi Fagikaye namura ikaze irambuye muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri wa kane tariki enye Kamena 2026. Munyemerere mbabwire cyangwa se mbasogongeze ku ngingo z'ingenzi z'amakuru tujya kwa twibandaho. Tujye kurebera uko gifashe muri Sirasoro w'igihugu cya Kongo. Intambara irakomeje, ntago tugaruka ku makuru y'intambara bijyanye no kwa ku munsi w'ejo rwose wagira ngo bari bahanya gahenge cyitwa imirwano bice bya Masisi muri axe za Buhimba. Ntabwo yari imirwano ikanganye. Ibitero bya drone mu bice bya Bidegu na Karingi muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byari ibitero mu byukuri bifite ubukana nkuko bisanzwe, kugira ngo murabizi ko tudahwema kubabwira byinshi. Ariko wenda ikindi kiri kuvugwa ni impungenge z'abatuye mu Biwagabogo nyuma yo kwisuka ku bwinshi kw'abahibu special force. Bigaragara ko mu byukuri bambariye urugamba bakomeje kuzamuka mu byukuri mu misozi yahariye mu Biwagabogo, byakomeje kongera impungenge z'umutekano mu Minembwe. Ndakubwira byinshi, ariko rero muri amakuru uze kunyemerera, ese waba wibaza mu byukuri ikijyanye n'ahazaza M23 ndetse n'uburyo M23 bivugwa neza ko yaba iteganya mu byukuri gutangaza leta ya Kivu yigenga. Banaratwe rero kuva muri aka kanya cyangwa se kuva kuri uyu munota ugere ku munota wa nyuma, kuko hagati mu kiganiro turaza kubikomozaho ni cyangwa se senguzi babihurizaho, turebere hamwe icyo M23 mu byukuri iri gutegura bijyanye no kuba mu byukuri uburasirazuba bwa Kongo abenshi bahuriza ku kuba ari igice kigomba kwigenga kikava ku butegetsi bwa kikava ku ruhande rwa Kinshasa, bijyanye no kuba n'ubundi imyanzuro cyangwa se gahunda service za leta zigenerwa abanyekongo. Abo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo bazihabwa, ahubwo baricwa bakorerwa iyicarubozo mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu M23 yahagurukiye kubarwanirira. Reka turebere hamwe mu byukuri icyo bivuze. Ndawubwira ingingo eshanu turaza kuzidefanda ahangaha. Ariko kandi ubwo abashima M23 ni benshi bakabishimangira bavuga ko apache yo kuba yarabohoye ibice ikanabitekanisha, nubwo hari bari mu bice bari kureba yo kwareka bijyanye no kuba M23 yari gifata ibyo bice ariko ikaza kubirekura bigasubiramo abanzi babicanye ba FDLR na Wazalendo na FARDC n'abambari birumvikana ba FARDC. Bikavugwa neza ko rero M23 ariko hiriho ibintu ni byiza, ubuyobozi ni bwiza, umutekano ni mwiza, abaturage barahumeka ituze. Nk'ubwo ngubwo ku munsi w'ejo kwa gatatu byari tariki 3 Kamena, guverineri wa Nord Kivu Bahati Musanga Erasto yari kumwe na vice guverineri wa Kivu ya ruguru ariwe Manzi Wilingarambe bagira uzinduko mu gace ka Kinigi mu bwami bwa Bahunde. Ngira ngo murabe nakora video bari bagamije no kwifatanya n'abaturage no kubihanganisha nyuma y'igisasu cyarashwe muri aka gace ku itariki 24 Gicurasi uyu mwaka, ni mu minsi ishize. Ubwo abaturage baho rero bagaragaje ibyishimo bidasanzwe byo kwakira bundi bushya ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bwabagaragarije ko mu byukuri buri kumwe nabo mu bibi no mu byiza ndetse bubizeza umutekano mu buryo budasanzwe. Bigaragara ko abayobozi basuye abaturage bishimiye mu buryo budasanzwe, bavuga ko bishimiye kubona abayobozi babo baje kureba ibibazo bahuye nabyo no kubihanganisha, kandi birumvikana na support ya ukuntu mu byukuri abaturage bahita bayihabwa mu buryo bwihuse. Ngira ngo murabizi ko M23 kubijyanye n'ibikorwa bya kimuntu nabadasanzwe. Aha rero muri axe za Bahunde Kinigi muri territoire ya Masisi kamwenyu kongeye kugaruka mu baturage. Hanyuma uze kumbwira uburyo aba bantu cyangwa se ubu buyobozi cyangwa se umbwira ikizatuma abaturage batiyumvisha impamvu mu byukuri badekarara barikanization. Reka nze turebere hamwe muri aya makuru. Hari uburyo biri kuvuga ko Kinshasa iri gucungwa ku jisho, M23 iri gucunga Tshisekedi ku jisho, ko hari agakosa gato Tshisekedi azakora M23 ikaba mu byukuri yafata umwanzuro ukomeye. Reka turebere hamwe muri aya makuru byinshi bigezweho. Ndababwira ko aka kanya ngo Kigali ntiyakomeza kwikorera umutwaro yonyine. Abasesenguzi ba Washington hari ibyo batangaje ku bibazo byo murasirazuba bwa Kongo n'akarere muri rusange byikorezwa u Rwanda. Reka tubikomoze muri aya makuru tunarebera hamwe mu byukuri urutonde rw'ibihano abayobozi barimo intasi nkuru ya M23 Colonel John Imaninzenze herutse guhabwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Silikov wo muri FDLR. Hanyuma muri aya makuru muze kunyemerera tuve imusini muzingo byinshi bigiye bitandukanye. Inyeshyamba za ADF zongeye kwivugana abasivile 16 muri Mbawu. Hanyuma bugire ko u Rwanda rwagaritsweho mu kibazo cyabujije Dr Muganga kuba minisitiri muri Uganda. Aka kanya
u Rwanda rurarikoze muri Uganda. Hari umugabo rwose wabuze opportunity bijyanye no kuba mu byukuri hafite ngaho ahuriye n'u Rwanda. Turashe tubikomozeho ibikubiye mu biganiro Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania uri mu Burusiya yagiranye na Perezida Vladimir Putin, ndabibafitiye aha ngaha 5-5. Hanyuma ku munsi w'ejo Kinshasa byari ibintu bidasanzwe mu nyemerera inkuru nayo duheraho tuyive imuzi ninsoza kubabwira imfunyamfunyi. Hanyuma inkuru tuyive imuzi turebera hamwe uko byari byifashe Kinshasa, umwuka ni mubi cyane. Hanyuma turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye uyu yagize gutya tungura benshi, ahamya ko nta kibushinwa na Amerika birusha igihugu cye. Turaje tubigarukeho. Irucuru abaturage bishwe ku bwinshi, M23 so itangaza ibyamagana ndetse ivuga ko ifata ingamba zikomeye. Reka nze mbivi muzini muzingo muri aya makuru mbibabwireho 5-5. Ndambuka hakurya y'Inyanja Ngari mbabwire ko Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu ntera nshya y'amakimbirane, byafashe indi ntera, byafashe irindi range. Reka amakuru tuyave imuzini muzingo mbahaye ikaze ni kuri Ibakwe Media TV, ni mu nkandiro hasa ni subscribe nzababera hangaha 5 mutabikoze rwose motivation sinzaho yava ni gukanda hasa ni subscribe cyangwa sabone ugakanda like tukabona ko bikunda, ugatanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibyo byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwayo wumva wanogewe. Hanyuma reka duhere kuri iyi nkuru ivuga uburyo leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo murambabarira ivuga uburyo AFC M23 ishobora gutangaza leta yigenga. Ese birashoboka? Bivuze iki? Haravugwa ugucunganwa kujisho hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Ugucunganwa kujisho hagati ya AFC M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa bivuga ko M23 ishobora kwitangaza nka leta yigenga iri gucungana na Tshisekedi mu buryo bukomeye cyane. Reka tubikomozeho. Hanyuma murabizi ko iyo urebye uko ibintu bihagaze kuri uyu munsi, ikibazo se ko AFC M23 yatangaza leta yigenga ejo cyangwa ejo bundi, ahubwo ikibazo nuko yamaze kubaka ibintu byinshi bisanzwe biranga ubutegetsi bwigenga. Igenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo. AFC M23 igenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo. AFC M23 yashyizeho inzego z'ubuyobozi ndetse zikora ziri active zihari. M23 ikusanya imisoro. M23 igenzura imipaka ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Icukura cyangwa se mu by'ukuri kagenzura n'ubucukuzi bwa mu y'agaciro mu bice bitandukanye ngenda igenzura birimo ubutunzi kamere. Ndetse ikaba ifite n'igisirikare gikomeye aricyo ARC Armée Révolutionnaire Congolaise, igisirikare gikomeye rwose ubona ko kijegeje ubutegetsi bwa Kinshasa. Bujumbura igateramo bikanga, ugasanga Angola iteyemo biranga, usanga South Africa, Malawi, Tanzania bateyejemo biranga, aba Blackwater baraje biranga, aba Wagner Group baraje biranga. Mu by'ukuri ugasanga ARC ni igisirikare gikomeye gikwiriye kuba cyagira ari igisirikare cy'igihugu runaka. Reuters yavuze ko AFC M23 iri kubaka imiyoborere isa neza n'iya leta mu bice igenzura. Ese iki ni ubundi ese uribaza uti niki M23 iri gucungwaho na Tshisekedi? Niki Tshisekedi ari gucungisha kuri M23? Mu busesenguzi bwimbitse hari ibintu bine by'ingenzi nshaka kubabwira aha ngaha. Nk'icyambere, reka mpere ku cyambere, nagenda biclarifyinga mu buryo bwanjye kugira ngo tugendane neza 5 kwemerwa nk'umufatanyabikorwa wa politike. Iki ni cyo M23 cyangwa se AFC M23 ishaka cyane, kuko niba Tshisekedi yaremeye kugirana ibiganiro byuzuye na AFC M23 nk'uruhande rwa politike, yaba yihaye donc kuko yarabyemeye. Murabizi ko yatangiye avuga ko ntago yaganira na M23 kubera ko n'umutwe w'ibyihebe by'iterabwoba. Ati ni umutwe w'ibyihebe, n'abanyamahanga, n'abanyarwanda bateye Kongo bagamije gusahura umutungo wayo. Ati ntago naganira n'ibyo byihebe rero by'ibijura. Ariko akakanya baricara ku meza y'ibiganiro ndetse bakadiskita, akazana ingingo bakayirejectinga, donc bakaganira ubona ko bangana ku meza y'ibiganiro. Ido hamwara bibonye ndetse na hariya imontre mu Suisse, aho noneho byahumiye ku mirari. Ubwo ejo bundi hatangazwaga ko hari intumwa za M23 zigomba kujya zitabira ikijyanye na hari abantu bagomba kuba bahagarariye M23 muri IGVM, ikizwe nka Expanded Joint Verification Mechanism. Bikagaragara ko Kinshasa na M23 batangiye kubonwa nka bamwe donc M23 isigaye ibonwa
nk'abantu bakwiye kujya ku meza y'ibiganiro nyine nk'abantu bafite autonomy. Reka mbivuge muri ubu buryo, ni ukuvuga ngo kwemerwa nk'umufatanyabikorwa wa politike nicyo M23 ishaka, ariko kuko niwe Tshisekedi yaremeye kugirana ibiganiro byuzuye na M23 bakaganira bakagirana amasezerano basinyana nubwo atagiye mu bikorwa, ni ikigaragaza ko M23 yateye intambwe mu bya politiki, ntabwo ikibonwa nk'aho mutwe w'ibyihebe by'iterabwoba. Byayihaye rero ubuzima gatozi, icyo nakwita legitimité, byayihaye ubuzima gatozi bwa politiki. Ubwo rero ibiganiro bya Doha n'ibyabereye mu Suisse, ibi rwose byabaye nk'agashinguracumu kuko byagaragaje ko AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo M23 ishaka ko ikibazo cyayo gifatwa nk'ikibazo cya politike aho ko ikibazo akinyeshyamba gusa. Icya kabiri, ubwigenge bwihariye cyangwa se autonomie spéciale. Nuko ngo amakuru yaturutse mu biganiro bya Doha yerekanye ko AFC M23 yigeze gusaba uburyo bwihariye bwo kuyobora ibice igenzura. Ibyo ngo byabayeho, igenzura ibice ibigenzure mu buryo bwihariye, ntibi bice bigengwa na guverinoma ya Kinshasa. Ibintu byegera cyane n'ubundi autonomie kurusha kwitandukanya burundu kwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo, icyo abenshi bavuga nka balkanisation. Ikindi cya gatatu, kugumana ibyo yigaro cyangwa se ibice yigaruriye. Iki kikaba ikibazo gikomeye kuri Tshisekedi, kuko nuko amahoro arambye ashobora gusiga AFC M23 ikomeje kugenzura ibice byinshi bya Kivu. Abasesenguzi bavuga ko kwemera ibyo byabari cyangwa se kuba Kinshasa yakwemera ibyo bintu ko M23 igumana ibice yigaruriye, ibyo ngo byaba bisa no kwemera ko Kinshasa yatakaje ububasha ku gice kimwe cy'igihugu. Icya kane, gusenya FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, kuko AFC M23 ikomeza kuvuga ko ikibazo cy'umutekano gishingiye cyane ku kuba hari imitwe nka FDLR ikorera muri Kongo. FDLR yahawe uburyamo bushyushye na guverinoma Kinshasa, yihaye ibikoresho, yihaye ubufasha bw'amafaranga n'ibindi nkenerwa. Mbega urebye abarinda Tshisekedi habamo FDLR, mbega aba FDLR ugasanga n'abatoni ba Perezida Tshisekedi. Ubwo rero gusenya FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro nkuko M23 ivuga, ikomeza kuvuga ko ikibazo cy'umutekano gishingiye cyane ku kuba hari imitwe nka FDLR ikorera muri Kongo. Iki rero ni kimwe mu byo ishyira imbere mu biganiro byose by'amahoro bibera hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Noneho rero uribaza ndetse M23 ishobora gutangaza leta yigenga mu by'ukuri? Amukuri kuzuye birashoboka, ariko si cyo cyerekezo cyoroshye kuri ubu ngubu cyangwa se muri aka kanya. Nuko birashoboka ariko bikeneye igihe. Impamvu nuko nta gihugu gikomeye cyahita kiyemera nk'igihugu cyigenga, kuko byasaba ko ibihugu byicara, amahanga akicara agaterana akavuga bati ariko murasaba ko ikibazo cyakomeye, birasaba ko bari abantu bahabwa ubwigenge cyangwa se bigenga bakagira igihugu cyigenga. Nuko nta gihugu na kimwe gikomeye muri bino by'ibihanganje ngo gishobora kwemerera M23 kuba igihugu cyigenga, kuko byatuma ngihura n'igitutu mpuzamahanga gikomeye iramutse requestinze kuba igihugu cyigenga. Yatakaza amahirwe yo kugirana ibiganiro na Kinshasa, ariko n'ibiganiro bya Doha byapfa burundu. Tshisekedi akanga amasezerano yose yasinyiwe, kandi AFC M23 igakomeza kugenzura ibice byinshi igihe kirekire. Bamwe mu basesenguzi nagiye nkurikirana babona ko hashobora kuvuka uburyo bwa icyo nakwita ngo nka de facto autonomous region. Donc bikaba ngombwa ko aka karere kiyobora nk'igihugu nubwo kataba kemerewe cyangwa se kemeye ku rwego mpuzamahanga, ariko wasanga amahame n'amatwara byabo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru bitagendera cyane ku butegetsi bwa guverinoma Kinshasa. Bikavuga ko bamwe mu bamaze igihe babigereranya n'ubutegetsi bwigenga buri kubakwa buhoro buhoro mu burasirazuba bwa Kongo, kuko nabyo biravugwa. Urebye uburyo M23 akizeho ubuyobozi ndetse ukabona n'ubuyobozi etape par etape, bigaragaza ko M23 ifite icyo cyerekezo. Ariko ikintu nababwira abavandimwe, ikintu AFC M23 isa n'iri gucunganaho cyane kuri Tshisekedi si ugutangaza igihugu gishya ako kanya, ahubwo nuko Tshisekedi yakwemera amasezerano ya politike yiyemereye, ndetse birumvikana nayemerera kugumana ubutegetsi n'umutekano mu bice igenzura. Ikintu cyo M23 yifuza, ndetse ikemerwa nk'umukinnyi wa politike wemuye muri Kongo, kuko
kuko murabizi ko Kinshasa yiramata kenshi ivuga ko ibiganiro by'abene gihugu rwose M23 tagomba kubibirimo. Ibiganiro na M23 byarabaye nubwo byamaze igihe kinini Kinshasa ivuga ko itazigera iganira na M23 ariko byarangiye bibaye. Gusa bigaragara ibyo kuba M23 yacunganwa na Tshisekedi ijisho kurinda ariko ishaka kuzagira igihugu kigenga birashoboka cyane, ariko nakubwira ko ntago ari uyu munsi. None mukunzi wacu, wowe twumva kakanya urumva bisaba iki? Reka dutanga ibitekerezo, dusangira ibitekerezo muri amakuru, ndanabashimira cyane. Reka duhere Kinshasa, umunsi w'ejo wabaye umunsi udasanzwe mu mujyi wa Kinshasa. Reka mbamenyesha uko gahunda ya Morute yari yapanzwe mu minsi yashize yitabiriwe mu bice bitandukanye n'uburyo byaje kugenda, kuko habaye umunsi udasanzwe muri uyu murwa mukuru Kinshasa. Habaye Morute cyangwa se ibikorwa bisa nkaho ni imyigaragambyo karahabutaka. Amakuru yakusanyijwe mu gitondo cyo ku munsi w'ejo aragaragaza ko abaturage benshi bahisemo kuguma mu ngo zabo, mu gihe amaduka menshi, amasoko n'ibigo by'ubucuruzi byari bifunze ku rugero rusanzwe ugeranyije n'iminsi isanzwe. Byatewe n'iki? Mu gace ka Lembe, cyane cyane ku mihanda izwi nka station Salongo, ahitwa Kihimbi ndetse na Su Region, ahagaragaye umubare muto cyane w'abagenzi. Imodoka zitwara abantu rusange zari nkeya cyane, mu gihe moto zitwara abagenzi arizo zageragezaga cyangwa se zagaragazaga zakomeje gukora movement no korohereza abaturage bakeneye kujya mu bikorwa byabo bya buri munsi. Muti byatewe n'iki? Abaturage bagaragaye ari bake cyane mu mihanda no mu ruhame, ibintu byerekana ko ubutumwa bwo kwitabira uyu munsi wa Morute bwakiriwe n'igice kinini cy'abaturage. No mu bice nka Limete byaruko, nubwo bamwe mu batwara moto bari bahisemo gutwara abantu ku buntu kugira ngo mu by'ukuri bashishikarize urujya n'uruza, abaturage bake nibo bagaragaye mu mihanda mu masangano manini arimo ayo ku muhanda wa 12 n'uwa 7 ndetse n'uwa mbere. Ubwinshi bw'abaturage bwari hasi cyane ugeranyije n'ibisanzwe. Reka turebera hamwe impamvu yabyo. Ku isoko rya Zigira riri ahitwa Boulevard Sandwe, hari amaduka make yafunguye imiryango. Bivuga ko amaduka menshi yarafunze, amakene yarafunguye imiryango, ariko ibikorwa by'ubucuruzi byabaye bike cyane, mu gihe amaduka manini akorera mu nyubako ya Poste atigeze afungura ku masaha cyane cyane ya mbere ya saa sita. Abacuruzi benshi bagaragaje impungenge z'umutekano, bamwe bahisemo gutekereza cyangwa se gutegereza kureba uko umunsi ugenda mbere yo gufungura ibikorwa byabo. Bikavuga ko rero habaye igikorwa mu by'ukuri gikomeye cyane gisa no ko ni imidugararo yabaye igaragaza ko abaturage batishimiye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Byageze naho mu rwego rwo gukumira iyi mvururu byagoranye cyane, polisi yahageze buri kikora. Iyi Morute ntabwo yabaye hano mu bice bya Kinshasa, cyane cyane ku mihanda irimo ahitwa Boulevard Lumumba, Boulevard Sendwe ndetse na Boulevard Triomphal, ahagaragaye imodoka nke cyane ugeranyije n'ibisanzwe, mu gihe hari abasirikare benshi n'abapolisi bari bahagaze ahantu hatandukanye bakurikirana uko ibintu bihagaze. Leta ya Kongo yaratangaje mbere ko ibikorwa by'igihugu bizakomeza nk'uko bisanzwe, inasaba abaturage kutagwa mu bikorwa bishobora guhungabanya ituze n'umutekano rusange. Iyi Morute mu by'ukuri yabaye ku munsi w'ejo gace gikuba Kinshasa, yatangajwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwego rwo kugaragaza kutishimira imikorere y'ubutegetsi bwa Tshisekedi, cyane cyane ku bibazo by'umutekano bikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, izamuka ry'ibiciro by'ubuzima ndetse n'ibibazo bya politike bikomeje kuvugwa cyane muri iki gihugu, banamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga Tshisekedi ashyize imbere. Bakakanye Kinshasa, ikintu cyitwa ubwoba ndetse n'imvururu byakomeje kwiyongera cyane ku munsi w'ejo tariki 3 Kamena. Bigaragara ko abaturage ibyemezo byo Tshisekedi afata ntabwo bari mu murongo wabyo. Ni Kongo iri mu mwuka mubi ukomeye, mu gihe AFC M23 bahangaye muri Sirazo bwa Kongo ikomeje gushinga imizi ndetse no kubaka ubudahangarwa. Aka kanya Tshisekedi arasabwa ngo guhangana n'ikibazo gishobora guhinduka amateka y'igihugu. Byumvikane ko mu gihe abibona neza ko ashaka kuguma ku butegetsi, agafata intambara akayigira urwitwazo cyangwa se impamvu nyamukuru yakomeza mu by'ukuri konyegeza intambara. Mu by'ukuri agashaka kubikora kugira ngo gukaza intambara kugira ngo azayifashishe
bamufashe mu kuma ku mutegetsi. Aka kanya ngara ryari menge kubera ko apati yo kuba harakomeje gushingwa amashyirahamwe cyangwa se icyo nakwita nk'amahuriro agamije kurwanya iryo hindurwa ry'itegeko nshinga. Aka kanya arahiga ntambwa. Bavandimwe ibya Tshisekedi nakamaramaza muri inkuru kuko muri iki kiganiro muraza kumva noneho uburyo M23 iri kumucunga gushisha rwose, ubundi Kivu y'amajyepfo n'amajyaruguru zishobora kwigenga mu bihe bya vuba. Ndababwira icyo bisaba. Hanyuma muri teritwari ya Rucuru, reka tunyarukire naho mbabwire mba updating. M23 AFC irashinja murambabarira FARDC irashinja M23 n'abafatanya ibikorwa bayo kwica abaturage barenga 10 muri Rucuru. N'ingabo za Kongo kuwa gatatu zashinja abarwanyi mu ihuriro RDF ngo na AFC M23 bavuga ko n'ingabo z'u Rwanda nyine zifatanya na M23 ngo bisha abaturage 10 mu buryo budaciye mu mategeko mu karere ka Rucuru cyangwa se mu teritwari ya Rucuru muri no Kivu. Mu itangazo risohokeye Kinshasa, FARDC ivuga ko ibyo byabaye kuwa kabiri tariki 2 Kamena mu gace ka Kiseguro, ni hafi ya parike y'igihugu ya Virunga mu itsinda rya Binza mu bwami bwa Bwito. Nubwo FARDC ivuga ibi, hari n'abaturage ngo bandi benshi bafashwe ngo barafungwa mbere yo koherezwa muri gereza nkuru ya Kanyangambi i Rucuru centre. Ingabo za Kongo zivuga ko abo bantu bakekwaho kuba abarwanashyaka cyangwa se abafatanya ibikorwa b'umutwe wa FDLR cyangwa se Force Démocratique de Libération du Rwanda. Icyitonderwa, aya ni amakuru atangajwe na FARDC mu gihe mu by'ukuri hatagaragazwa ikimenyetso simusiga cy'uko ibikorwa koko M23 yabikoze. Ni ibitangazwa n'abakorana kwa guverinoma Kinshasa bakomeje mu by'ukuri kugenda bakora icyo nakwita propaganda bagaragaza uburyo ibice M23 igezemo yica kandi gasitanzitse. Ntabwo M23 nayo rundi ruhande igeze so ritangazo ryamagana ibyishinjwa kwica abaturage muri Rucuru. Ni ikintu gikomeye kwica abaturage, ariko noneho murabona ko bagaragaza ko ngo abafashwe cyangwa se ngabijwe ngo nabakeka kuba ari abarwanashyaka cyangwa se abafatanya ibikorwa b'umutwe wa FDLR. Ese koko mu by'ukuri ukuri cyangwa se aya makuru ni ukuri? Turaza kureba niba M23 so ritangazo ribihakana, ariko guverinoma Kinshasa muri no minsi yahagurukiye kugenda itangaza amakuru y'ibihuha kuri M23. Reka rero dukomeze nandi makuru, icyo cyo tutagitinzeho. Hanyuma reka nyarukire muri Kivu y'amajyepfo gato mbabwire uko byifashe mu Bibogobogo naho mba updating. Aka kanya amakuru aturuka mu gace k'Ibibogobogo muri teritwari ya Fizi muri Sud Kivu aravuga ko abasirikare ba Republika Demokarasi ya Kongo FARDC bo umutwe udasanzwe uzwi nka Ibyo Special Force bageze muri ako gace mu ijoro ryo kuwa kabiri shyira kuwa gatatu. Ibi ngo bikomeje gukurikiranwa hafi n'abaturage ndetse n'abasesenguzi umutekano muri aka karere, nk'uko amakuru atangwa n'abatuye aho ngaho mu Bibogobogo abivuga. Aba basirikare ngo bageze mu Bibogobogo baturutse Ibaraka nyuma y'iminsi mike bari bamaze bavuye mu mujyi wa Uvira. Uko kwimurwa kw'ingabo ngo gukomeje kuvugisha benshi cyane mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gufata indi ntera mu bice bya Minembwe no mu nkengero zabyo. Amakuru akomeje kugenda avugwa mu by'ukuri avuga ko abasirikare ba Ibyo Special Force bakiriwe kandi bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare cya FARDC kizwi ku izina ryo ku Musaraba, ku kiyoborwa n'ingabo za FARDC ziri munsi y'ubuyobozi bwa Colonel Ntagawa Rubaba. Iki kigo ngo gisanzwe gifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare bikorerwa muri kariya gace cyangwa se muri teritwari ya Fizi. Mu mezi ashize umutwe wa Ibyo wakunze kuvugwa mu makuru atandukanye ajyanye n'imigendekere y'ibikorwa bya gisirikare muri Burasirazuba bwa Kongo. Hari n'amakuru yagiye atangazwa n'abaturage ndetse n'amasoko atandukanye avuga ko bamwe mu basirikare bo uyu mutwe banyuze ku butaka bw'u Burundi mbere yo koherezwa mu bice bitandukanye bihana ibibi n'u Rwanda. Gusa nubwo ayo makuru ataremezwa neza ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe za leta, yakomeje gutera impungenge mu baturage no mu duce twugarijwe n'intambara, aho bavuga ko rwose akenshi iyo habayeho kwimurwa kw'ingabo muri ubu buryo hakurikiraho ibikorwa bya gisirikare bikomeye. Amakuru ava mu Bibogobogo aragaragaza ko abasirikare bashya bashobora gukomereza urugendo rwabo mu bice bya Poezero n'ahandi hafatwa nk'ingenzi mu rwego rwa gisirikare. Bamwe mu baturage bavuga ko bafite impungenge z'uko izi ngabo zishobora kwifashishwa mu bikorwa byo kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge mu gace ka Minembwe. Bibaye mu gihe n'ubundi umutekano muri aka karere ukomeje kubica bigacika cyangwa se ukomeje kuzamba kaba mubi, aho twirwaneho n'ingabo za leta bakomeje gushyamirana mu buryo budasanzwe mu bice bitandukanye bya muri teritwari ya Fizi, bya muri teritwari ya Mwenga no muri teritwari ya Uvira. Aha hose akaba ari muri Kivu y'amajyepfo. Hanyuma rero mu yandi makuru
Leta zunze ubumwe za Amerika zisa n'izavuganiye u Rwanda mu buryo budasanzwe, cyangwa se abadiplomate cyangwa se abasesenguzi b'Abanyamerika basa nk'abavuganiye u Rwanda. Ubwo nabazwi cyane ibibazo by'umutekano muri Afurika, bakomeje kugira ijambo rikomeye cyangwa se banagaruka ku ngingo ikomeye y'umutekano mu karere, cyane cyane abavuga rikijyana bikumvwa n'ubuyobozi bwa Perezida Trump, abarimo Liam Carl ndetse na LE4 bavuga ko Leta zunze ubumwe za Amerika zikwiriye gutangira gushyira igitutu kuri leta ya Felix Tshisekedi niba zishaka ko amahoro aboneka, cyangwa se amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC hagati y'u Rwanda na Congo mu by'ukuri yagira agaciro. Ndaje muri inkuru tubirebere hamwe ndetse tubigarukeho rwose mu buryo bwimbitse, ariko ubwo reka mbanze mu by'ukuri ngende babwira byinshi bigiye bitandukanye. Inyeshyamba za ADF hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muri sheferi ya Mbau iherereye muri teritwari ya Beni, ni mu ntara y'Ituri muri Burasirazuba bwa Congo. Izi nyeshyamba biravugwa ko iyi sheferi yibasiwe n'ikindi gitero cy'abarwanyi ba Allied Democratic Force ADF mu ijoro ryo kuwa kabiri kira kuwa gatatu. Nibura abasivile 16 baguye muri icyo gitero. Abahohotewe batunguwe, bamwe bivuga ko bamwe kuri bari ku kiriyo, abandi bari mu ngabo, bari mu ngo zabo murambabarira. Hatanzwe ubuhamya bwa habitangazamakuru ngo mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa gatatu bikavuga ko inyeshyamba za ADF zagabye igitero icyarimwe mu matsinda atatu atandukanye mu duce twa Matete, Kitoho ndetse na Muri. ADF yatwitse amazu na moto. Umwe mu barokotse ati umubare w'abapfuye w'agateganyo ni 16, naho 5 baburiwe irengero. Abateye bagabye igitero aha hantu hatatu icyarimwe. Mu bahitanywe n'ubwo bwicanyi bwongeye gushyira ako karere mu cyunamo harimo umushumba mu itorero Kimbanguriste, umugore we n'umukobwa wabo bose bishwe. Abaturage babajijwe cyangwa se babajijwe kuri aya makuru hano Imbau bavuga ko abagore babiri b'abapolisi, uruhinja ndetse n'abanyeshuri babiri nabo bishwe nk'akabyaramwe, ndetse ngo bishwe bunyamaswa. Urumva ko bigayitse cyane. Kinshasa yashyize imbere kurwanya M23, nyamara ADF maze abantu. Igitero cyagabwe kuri Mbau kije nyuma y'igitero cyagabwe muri Beni ndetse n'itwa Vemba. Uyu ni umujyi uturanye na Beni, hishwe nibura abantu 21 mu minsi ya vuba cyane. Urumva ko biteye agahinda n'impungenge cyane. Hanyuma ariko mu ntera itarenze kilometero 20 ADF yari herutse kuhicira abasivile 40, bitera uburakari n'umujinya mu baturage batuye muri Beni. Urumva ko rero ari ibintu bigayitse cyane. Hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru ari kuvugwa mu karere. Ndaje mbabwire byinshi. Perezida w'u Burundi, reka mbere kuri inkuru ituruka mu Burundi nyabuneka bukiri udutima muri comment, dutima muri comment kabisa. Yego, yes. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukunze kuvuga yabonye yongeye kuri koroza, yatangaje ko yasanze Ubushinwa na Leta zunze ubumwe za Amerika ntacyo birusha igihugu cyabo. Ibihugu avuga cyangwa se ageranya n'u Burundi, avuga ko ntacyo birusha igihugu cy'u Burundi. Ni ibihugu biri imbere cyane mu bukungu, yaba mu bya gisirikare, yaba mu by'ubukungu, imibereho y'abaturage, mu bunini, mu iterambere, byose usanga mu nguni zose rwose ari ibihugu bitagereranywa. Ariko mu kiganiro cyatambutse ku muyoboro wa Main Switch, Perezida Ndayishimiye yavuze ko nyuma yo kumva bivugwa ko Burundi bukenye, yohereje intumwa mu Bushinwa kugira ngo zirebe icyo babarusha. Noneho agira ati njyewe naravuze nti none ko bavuga ngo Burundi nicyo gihugu cya mbere gikennye ku isi, biriya bihugu bikize byaciye mu yihe nzira Burundi butacamo? Ati nohereza n'intumwa zijya kubyiga zirareba, ati nsanga nta kintu na kimwe kiri muri ibyo bihugu Burundi budafite. Perezida w'u Burundi yatangaje ko yigeze kujya impaka n'Abashinwa, bamwemeza ko igihugu cye ari kinini kurusha icyabo. Babishingiye ku kuba Ubushinwa bufite abaturage benshi ku buryo ubagabanyije ubutaka bwabo bwaba buto cyane rwose kurusha ubwo Abarundi bagabana iwabo. Ati generali uvuga ati murambabarira, ati genda uvuga uti Ubushinwa burakize, hari ibyo dufite buryo Ubushinwa butagira. Ubushinwa twagiye impaka igihe kimwe bavuga ko Uburundi bukize kurusha Ubushinwa, kugera naho bavuga ko twebwe turi igihugu kinini kurusha Ubushinwa.
Ubushinwa. Tujya impaka dusanga nibyo. Icyambere, Uburundi ni bunini kurusha Ubushinwa. Avuga ko yitegereje Ubushinwa asanga igice kinini cy'ubutaka bwabwo ari ubutayu kuko nta mvura irigera igwa kuva isi yaremwa, mu gihe Burundi bwo imvura igwa kenshi abantu bakeza. Kuri Amerika rero, Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko nubwo iki gihugu gikize nta mutungo kirusha Burundi, kuko inzira abanyamerika banyuzemo biteza imbere Abarundi nabo bayinyura bigashoboka babinyujije mu buhinzi. Ati muri Amerika mugende murebe batangire ku buhinzi kugeza naho bajya gushaka abacakara kugira ngo bahinge. Genda urebe mu Bushinwa, za Korea y'Epfo, bose bahereye ku buhinzi. Igihugu navuga ko kitahereye ku buhinzi ni Singapore, kuko na gahugu gato katari gafite aho gahinga, nabo batunzwe n'ubwenge. Perezida Ndayishimiye agasobanura ko rero ubwo intumwa ze zari zimaze gusanga Uburundi bufite umutungo cyangwa se imitungo nk'iy'Ubushinwa, ngo zafashe umwanzuro wo kubyaza umusaruro iyo mitungo kugira ngo ziteze imbere igihugu. Ni byatangajwe na Perezida Ndayishimiye avuga ko Burundi buri mu rugendo rwo gutera imbere nk'Ubushinwa na Amerika buhereye ku buhinzi. Yes, hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, nshuti bavandimwe, u Rwanda rwagarutsweho mu gihugu cya Uganda. Reka mwite nyarukirayo naho. Nkuko bigaragara u Rwanda rwagarutsweho mu kibazo cyabushije Dr Muganga kuba minisitiri muri Uganda. Byagenze bite? Dr Lawrence Muganga usanzwe ari umuyobozi mukuru wa kaminuza Victoria University yo muri Uganda yabuze amahirwe yo kwemezwa nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu nyuma yo kutemerwa n'akanama ka komisiyo ishinzwe kwemeza abashyirwa mu myanya ya guverinoma mu nteko nshinga amategeko. Muganga yaraherutse gushyirwa muri guverinoma nshya ya Perezida Yoweri Museveni, ariko ikibazo cy'ubwene gihugu bwe cyabaye intandaro yo kutemezwa kwe. Abagize komisiyo kuwa kabiri bagaragaje impungenge ku makuru yavugaga ko yaba afite ubwene gihugu bwa Uganda, Canada n'u Rwanda, ibintu bavugaga ko byagombaga gusobanurwa neza imbere mu by'ukuri y'inteko, ariko mbere gato yo kwemererwa uwo mwanya. Nyuma yo kubazwa n'iyi komisiyo, Muganga yahakanye ko ari umunyarwanda ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda, ashimangira ko ari umunyarwanda ku nkomoko aho kuba umunyarwanda ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda. Abwira televiziyo ya NTV ati ndi umunyarwanda kandi abanyarwanda ni bumwe mu moko abarizwa muri Uganda. Icyo ni ukuri kudashidikanywaho. Ntabwo ndi umunyarwanda wo mu Rwanda, mbere kuza hano nari mfite ubwene gihugu bubiri gusa, ubwa Uganda n'ubwa Canada. Akomeza avuga ko kuba yarabonye ubwene gihugu bwa Canada bitegeze bimubuza gukunda igihugu cya Uganda nk'uko bimeze ku bandi banya-Uganda benshi baba mu mahanga babona ubwene gihugu bw'igihugu bw'ibindi bihugu. Amakuru yatangajwe n'umufatanyabikorwa n'ibitangazamakuru murambabarira. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Uganda avuga ko komisiyo yemeye ibisobanuro bye kubirebana n'u Rwanda, ariko ikomeza kutanyurwa n'ibimenyetso byatanzwe ku bijyanye no kureka cyangwa se kureka burundu ubundi bwene gihugu afite, cyane cyane ubwa Canada. Ibyo nibyo rero byatumye isaba ikibazo cye ko gisubizwa Perezida Museveni kugira ngo azaba ari we ufata indi myanzuro. N'aka kanya uyu Dr Muganga aracyari mu rwikekwe. Iki kibazo cyongeye kuzamura impaka muri Uganda ku mategeko agenga abafite ubwene gihugu burenze bumwe n'uburenganzira bwabo bwo guhabwa imyanya ikomeye muri leta, cyane cyane mu nzego zifite aho zihuriye n'umutekano ndetse n'imiyoborere y'igihugu. Hanyuma Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kuri wa gatatu tariki 3 Kamena yakiriwe anagirana ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Samia Suluhu ari Moscow mu Burusiya kuva kuwa kabiri tariki 2 Kamena mu ruzinduko rugomba kumara iminsi 4. N'uruzinduko yatumiyemo na Perezida Putin rukaba rugamije kurushaho gushimangira umubano hagati ya Tanzania n'Uburusiya, by'umwihariko mu nzego zirimo ubucuruzi, ishoramari n'iterambere ry'ubukungu. Uruzinduko kandi ngo n'urw'amateka kuko rwa kabiri gusa Perezida wa Tanzania yagiriye mu Burusiya nyuma y'urugo Julius Nyerere yagiriye i Moscow muri 1969. Ni kera cyane. Perezida Samia Suluhu abinyujije ku rubuga rwa X yatangaje ko ibiganiro bye na Putin byagarutse ku buryo bwo kongera ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi n'ishoramari, uburezi, siyanse n'ikoranabuhanga, ingufu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi, ibikorwa remezo ndetse n'ubukerarugendo. Umukuru w'igihugu cya Tanzania kandi yashimangiye ko
we na perezida w'Uburusiya bishimye intambwe yamaze gutera mubano w'ibihugu bayoboye. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari imyemerere mbabwire byinshi cyangwa se inkuru igezweho aka kanya hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gukomera cyane cyangwa se bikomeje kudogera. Umwuka mubi ukomeje gufata indi ntera. Umwuka mubi umaze igihe ugaragara hagati ya Repubulika ya Kisilamu ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye gufata indi ntera nyuma y'ibitero bya misile bivugwa ko byagabwe na Iran bigamije ibirindiro bya gisirikare bya Amerika, ibirindiro biri mu bihugu bya Bahrain na Kuwait. Ibi bibaye mu gihe akarere k'uburasirazuba bwo hagati kabaze by'ukuri iminsi myinshi cyangwa se imyaka myinshi karangwa n'amakimbirane ya politiki n'umutekano cyane cyane ashingiye ku guhangana hagati ya Iran na Amerika n'abafatanya ibikorwa bayo mu karere. Hanyuma nk'uko byatangajwe n'abayobozi ba gisirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran yarashe misile za balistike zigana ku birindiro bya gisirikare biri ahitwa Bahrain na Kuwait, harimo n'ahakekwa ko hari ibikorwa bikomeye by'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi. Ariko amakuru aturuka ku ruhande rwa gisirikare rwa Amerika avuga ko izo misile zishobora kuba zarahagaritswe mu kirere hakoreshejwe ubwirinzi bwa kijyambere air defense systems cyangwa se zikangirikira hejuru y'ikigobe cya Buperesi mbere yuko zigera ku ntego zazo. Ku ruhande rwa Iran, abayobozi b'iki gihugu bavuze ko icyo gitero cyari kigamije cyane cyane icyicaro gikuru cy'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi kizwi nka US 50 Fleet kiri muri Bahrain ndetse n'ikigo kindi cya gisirikare batangaje cyangwa se batatangaje mu buryo burambuye. Tehran ivuga ko iki gikorwa cyari gisubizo ku gitera Amerika ivuga ko yagabye ku bwato butwara petrole. Ubwo bwato rero bivugwa ko bwari bugamije kunyura mu mazi murambabarira mu nzira zitemewe n'ibihano by'ubukungu Washington yashyizeho kuri Iran. Iran ivuga ko ibyo bikorwa bya Amerika bigize ikintu gikomeye cyangwa se bizigize igitutu gikomeye ku bukungu bwayo cyane cyane mu rwego rwa petrol, aho igihugu gikomeje kugorwa no kubona aho kibika umusaruro wacyo. Raporo zitandukanye zigaragaza ko Iran iri guhura n'ikibazo gikomeye cyo kubura ubushobozi bwo kubika petrol yayo, ibigega byo ku butaka ndetse n'ibyo mu bivugwa ko bikiri cyangwa se biri kugera ku rwego rwo hejuru rw'ubwuzure, bigatuma igihugu kigabanya umusaruro cyangwa se kikawuhagarika mu bihe bimwe na bimwe. Hanyuma rero ibibazo by'ubukungu bikomeje kongerera igitutu guverinoma ya Tehran mu gihe ibihano mpuzamahanga bikomeje kuyibana mu by'ukuri kugira ingaruka zikomeye ku rwego rw'ubucuruzi mpuzamahanga. Mu rwego rwa Dipolomasi, Iran yatangaje ko yahagaritse ibiganiro yari ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibandaga ku kibazo cy'umutekano w'akarere cyane cyane intambara iri hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah muri Liban. Ku rundi ruhande, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje kuvuga ko ibiganiro bitigeze bihagarara burundu ahubwo ko impande zombi zigikomeje gushaka inzira z'ubwumvikane. Icyakora hari ibitangazamakuru byo mu karere bivuga ko rwose Iran itigeze isubiza ubutumwa bwa Washington nyuma y'uko Israel itanze andi makuru ajyanye n'ibishobora gukorwa kuri Beirut, umurwa mukuru wa Liban. Ibintu byakomeje kongera impungenge. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga bavuga ko nubwo mu minsi ishize hari habayeho agahenge kagereranyije, igitero cyangwa se ibitero bishya n'ibirego byari byagaragaye ari ikimenyetso cy'uko umutekano mu burasirazuba bwo hagati ukiri mu rwego ruto rw'ituze. Bavuga ko hari ibyago by'uko amakimbirane ashobora kongera gufata indi ntera cyane cyane mu gihe nta mwanzuro urambye wa diplomasi ubashije kugerwaho hagati y'impande zirebwa n'iki kibazo. Iki cyangwa se ibitero bya misile, ibirego bya politike n'igitutu cy'ubukungu biragaragaza ko umubano hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeje kuba mubi cyangwa se mu bibazo bikomeye bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'akarere kose muri rusange. Mu gihe isi ihangayikishijwe n'ibi bibazo, haracyashakishwa inzira ziganisha ku biganiro byimbitse, ariko kugeza ibimenyetso biragaragaza ko inzira y'amahoro ikiri ndende kandi ko ikiri inzira igoranye cyane.